Da li postoji neka anegdota iz vašeg pastirskog života koju biste podelili sa našim gledaocima? S obzirom da kao sveštenici dolazimo mnogo u dodir sa ljudima, da su ti svakodnevni susreti veoma često inspirativni i vjerovatno svako sveštenika na dnevnom nivou može da prenese neku anegdotu. Ja za ovaj put ne bih iznosio ništa što je komičnog, šaljivog karaktera, s obzirom da ne bi sad strahu ne bi neko prepoznao sebe u tome i da zbog toga zameri, nego bih evo samo podelio jedan događaj kada sam se ja najviše osjećao ispunjenim i kada sam između ostalog video puni smisao moje svešteničke službe. Naime, pre nekoliko godina me je sačekala ovde baš ispred ulaznih vrata jedna majka sa rečima da je rodila dete, da je ono prevremeno rođeno sa svega 670 grama, ako se sada dobro sećam, da je na institutu za neonatologiju i da je došla sa željom da se pomolimo za njega. Ja sam porazgovarao sa njom i rekao kako nemamo bolje molitve u ovom trenutku nego da to dete krstimo i da ono bude kršteno ime Svete Trojice i da bude pod blagodatnim okriljem i zaštitom crkve. Ona se iznenadila na takav predlog, pitala da li je to moguće da se izvrši s obzirom da dete je u inkubatoru, da li bi to lekari dopustili. Ja sam je zamolio da ona traži tamo saglasnost i da će ja rado da dođem. Prošlo je nekoliko dana, nisam imao nikakvu povratnu informaciju, moram da priznam da sam onako poprilično bio uznemiren, potresen, pitao se zašto sad se ne javlja i u jednom momentu dobijam poziv od njenog supruga koji kaže kako su pitali na lekare i kako su dozvolili da se ja pojavim tamo. I sad dolazi deo koji je najčudesniji. Dolazimo ispred ulaznih vrata, tamo smo izloženi veoma strogoj proceduri dezinfekcije, oblačenja u specijalna odela, nazuvamo one kaljače i tako dalje. I dok mi tu stojimo, prisutno je još nekoliko porodica koji imaju isti problem, isto iskušenje i svi sa čuđenjem posmatraju u mene i neko se osmijeli i pita porodicu, pa kao otkud sveštenik tu? I ta gospođa im saopštava kako je se razgovarala sa mnom, kako sam ja predložio da dođemo da izvršimo svetu tajnu krštenja. I u tom momentu prilazi mi čovjek i kaže, jel biste htjeli oče da krstite i moje, da mi ne umre nekršteno? I ja mu kažem, krstit ćemo ga, a ne da umre, nego da živi. I da se poslije i radujemo i da ga venčavamo i sve ono što uz to ide. I prilazi mi još jedna porodica, kaže, jel biste htjeli da krstite i moje? I ja kažem, naravno. Uđemo u prostoriju, dete koje je kao igračka, manje od bilo koje lutke, čini mi se, koju sam video. I počinjem sa molitvom i dete otvara oči i gleda u našem pravcu. Izvršim svetu tajnu krštenja jednog i drugog i trećeg. Normalno javim se posle nadležnim sveštenicima tih porodica i obavestim ih o situaciji, no svakako su da sam naišao na njihovo razumevanje. I onda mi taj čovjek koji mi je rekao da ne žele da mu dete ne umre nekršteno, kaže kako je svega nekoliko trenutaka pre toga bio u hramu Svetog Save i da se molio Bogu za dete i da bude volja Božje. I prvo koga je sreo posle te molitve sam bio ja u bolnici. I kaže, protumačio sam to, pa evo Bog ti je poslao znak, poslao ti je odgovor na tvoju molitvu. I ono što, evo, bih podijelio sa vama, da su sve tri bebe danas žive zdrave i napredne, da su to jedna prava mala vojska Hristova. Hvala oče na divnom razgovoru i blagoslovite.
blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista, ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima nama. Amen.